Početak ovog veka su obeležile mnogobrojne indie igrice, poput Zume, Binding of Isaaca, Terarije i Grašak, Krompir, pa čak i Kuruz. Možda se pitate kako je igrica o baštovanstvu uspjela da proda 120 miliona kopija i zaradi još $650 miliona, prodajući svoju dušu jednoj od najvećih AAA kompanija. Odgovor na vaše pitanje su zombiji. A ako se pitate kojoj kompaniji, znate ih, volite ih. Electronic Arts. Da biste nastavili sa gledanjem ovog videa, potrebno je da se prvo subscribe-ujete da bismo što pre stigli do 20.000 subscribera na kanalu. A možete čak i da postanete član kanala za svega 1, 4 ili $10 mesečno i tako mi pružite veliku podršku. Jel to bilo dobro? Kao što sam malo prepomenuo, nakon što je EA kupio PopKeep u 2011. zajedno su objavili još 4 PvZ naslova, Plants vs Zombies 2 i šutere Garden Warfare 1 i 2. A pošto je PvZ 2 bio besplatan, Warfare su također izašli po jako pristupačnoj ceni. Ako se pitate koja je četvrta igra, zove se Bitka za komšiluk i pravo da vam kažem, nisam ni čuo za nju do ovog videa. Tako da, pošto nijedan šuter nisam i ne planiram da igram, preusmerit ću svoj fokus na prvi deo. The zombies are coming. Pogledajte ovaj meni, ili ovaj. Ako vam se čini nepoznato, to je jer nijedan od njih nije na istoj platformi. PvZ 1 je dostupan svuda, od PC-a do vašeg pametnog bidea. Također, sasvim slučajno savršeno radi na touchscreen telefonu, što sigurno neće izazvati nikakve probleme u budućnosti. Ali hajde da pričamo o meniju za PC. Nakon što unesete svoje korisničko ime, možete da napravite vašeg zombi avatara. Jako cool. A postoji jedan mali detalj u achievementima. Pored toga što možete da vidite ostale PopCapove igrice, na drugoj strani su zombiji koji su stigli u kinu. Nego, pričajmo o adventure modu. Prvih nekoliko nivoa su tutorial koji vas uči kako da sarite i ubijate. I sarite i ubijate. Kako biste odbranili Crazy Dave-ovu kuću. A pošto je PopCap bio spreman na to da će da vas smori, na svakom 5. i 10. levelu imate drugačije tipove nivoa, poput Volnata Bowlinga i mini zombisa. Ako vam ni to nije dosta, nakon svakog pređenog nivoa dobijete nagradu u obliku biljke, ašova, lora, šopa, biljke, što je dosta validan razlog da ostanete u igrici. Drugi svet je isti kao prvi, samo što je sada mrak, što znači da vam je suncokret sada obavezan, sve dok ne dobijete pečurku. U ovom svetu se nalazi i moja omiljena biljka, Hypno Shroom, koja za jako povoljnu cenu može da okrene jednog od zombija protiv ostalih. Sorry, brothers. Sviđa mi se to što ostale pečurke diluju isti damage kao pišuteri, samo za mnogo manje sunca, što znači da su pišuteri sada beskorisni i da vam više nikad neće trebati u igrici. Zato što trećeg stage-a sve te biljke postaju beskorisne, jer je ponovo dan i one spavaju. A umjesto dosadašnjeg 5x9 lane-a, sada se nalazite na 6x9, zbog bazena u zadnjem dvorištu. A to može samo da znači da lokvanji i alge su sada meta. I ponovo koristite suncokret kao izvor sunca. Doduše u ovom svetu se nalazi 3 najbeskorisnije biljke. 3 shooter, Torchwood i Spikes. Nijednom nisam imao potrebu da ih dobrovoljno koristim. A ovdje je također najbeskorisniji zombi. To jest, onaj koji se vozi u Walmartovim kolicima za invalide. Četvrti svet je bazen, opet. Ali po noći, opet. Samo što sada postoji magla koja vam blokira pola vidnog polja. Znate što to znači? Detelina! Ne detelina. Detelina je Fenjeri su sada meta. I sve ostale noćne biljke su opet relevantne, dok se ne pojave Split Pea, kaktus i zvezdica. Ovaj svet je jako naporan, jer treba dosta da postavljate unapred za ne daj bože. Da, i ovaj level, u kojem nema magle, ali je zato oluja i kroz pola levela je samo crn ekran. Taj level je zapravo dosta lagan, samo spamujte svime što vam dođe na pokretnoj traci. Peti i posljednji svet je na krovu Crazy Dave-ove kuće. Ali zato što je krov ovakav, postavljanjem biljaka poput kaktusa nećete postići ništa. Tako da ste osuđeni samo na kupus, kuruz, lubenca, koji su vam zapravo sasvim dovoljni da pređete čitav stage bez problema. Osim što će vam možda s vremena na vreme biti potreban tolnat ili magnet. Upotrebom lina, kafe, možete da ih probudite. Finalni boss fight je okej. Ne verujem ni da je bio namijenjen da bude pretežak, jer iskreno imao sam više problema sa ovom gromadom ovdje kad sam ga prvi put video. Što se puzzle tiče, svode se na razbijanje vaza i vas koji sad igrate kao zombi pokušavajući da pojedete sve mozgove. Taj game mod je moj omiljeni. Survival je survival, dok mini igara ima puno i zaista ne znam koja mi je bila stresnija. A onda je tu i Zen Garden i jedina svrha mu je skupljanje para za shop, u kojem možete da kupite nove biljke, slotove i grablju. Na kraju, Plants vs Zombies, grablja od 10. Prvo bih htio da kažem neke stvari koje su mi se zapravo svidele. Igrica je besplatna.
Ima i ovo fast forward dugme koji ubrzava levele da ne bih pola života proveo u jednom od njih. Mada, itekako sam svestan uzroka te odluke, jer treba da proverete po svim ostalim levelima. Zato što ih ima preko 300. Tako je, preko 300 levela raspoređenih u 11 svetova, koji su zapravo poprilično ok dizajnirani sa kreativnim neprijateljima i njihovim mogućnostima. Ne, ozbiljno. Evo, na primjer, ovaj peder ovde mi konstantno krade sunce. Mada većina njih je samo reskinovano, tako da se prilagodi svetu u kojem se nalaze. Što i ne zameram. Ipak, igrica je dosta zabavna. Uprkos tome što biljke sada pucaju i u grobove iz nekog razloga. Ipak možda sad mislite, kako da se uopšte nateram da pređem igricu koja je sigurno mnogo repetitivna. U stvari, vrlo često se desi da leveli imaju neku caku. Da možete da postavite samo određeni broj biljaka u isto vreme, da štitite određene biljke, ili čak redukcija prostora na kom možete da ih postavljate. Što čini igricu bar malo izazovnijom. Međutim, drugi deo nije mogao da bude toliko nagrađujući kao prvi, s obzirom da ste tamo nakon svakog levela dobijali novu biljku ili bukvalno bilo šta. Pa sam se tako par puta uhvatio da prelazim one nivoe i stvaram sebi podsvest koja kaže ajde samo da premostim još ovih XYZ nivoa do novog itema. Fast forward je jako dobro došao u ovoj situaciji i te leveli ne traju duže od 2 do 3 minuta, što je jako falilo prvom delu. Šta više, trude se da vas podstaknu da igrate sa dnevnim questovima koji su fair. Kako biste prešli samo adventure mod vam je potrebno oko 16,5 sati, dok vam je za novi Sons of the Forest potrebno oko 11,5. U prvom delu, kao što sam već rekao, dobijate pristup puzzle-u i mini igrama, koji jesu u početku ograničeni, ali vam bar daju malo odmora od sadi, ubijaj, sadi. Doduše, imate i ovaj svet sa nedeljenim eventovima od 5 do 10 levela. Ovaj mini svet je jedino što vam daje malo odmora od adventure moda, ali čak je i on baziran na konceptu sadi, ubijaj. Kao i arenu u kojoj možete da igrate protiv drugih igrača, što PvZ2 tehnički čini delom i PvP igricom. Postoji još jedna mala sićušna fora. Dvojka nije namenjena za PC. Drugi deo je izdat ekskluzivno za telefon, što znači da ako hoćete da igrate na kompu, potreban vam je emulator. I ne, nemojte da mislite da je EA ovo uradio kako bi napravio revoluciju mobilnih igara. Pobogu, ne budite toliko naivni. U mobilnim igricama je dosta lakše implementirati mikrotransakcije. Odnosno, ti daš koji dinar i imaš bolje iskustvo u igrici. Ruku na srce, ovako taktiku primenjuju i PC igrice, ali one su pretežno multiplayer i kupovanje para ili kejsova je u preko 90% slučajeva kako biste imali malo lepši skin. U samom interfejsu u gornjem desnom uglu imate opciju da trošite novac na novac. Međutim, to nije prva ponuda koju dobijate. Opet, ne budite toliko naivni. Čim uđete u igricu, na sred ekrana vam iskaču bandlovi koje možete da kupite. Top. Ali jedna stvar me je naročito iznervirala. Čak, naterala me da počinim nekolicinu ratnih zločina u Mauritaniji. A šta je u pitanju? Kad odete u Zen Garden, imate opciju da kupujete biljke ponaosob za $7 po biljci. Tako je! Nakon što istrulite, prelazivši svih 300 jebenih nivoa, još uvijek niste otključali sve biljke, jer i dalje postoje one za koje treba da platite. Čak su mi Snoopija naplatili. Jedna od stvari koje me je vukla da igram su one kesice u kojima dobijate poene za biljke i tako ih levelujete. I to sve dok nisam shvatio da možete da dobijete poene za biljke koje su ili premium ili, ne znam, u 9. svetu. Što teoretski znači da dok ja dobijem priliku da je uopšte igram, ja mogu već da je maksujem i nabijem sebi u dupu. Mislim, zar ne bi bilo smislenije da mogu da levelujem isključivo one biljke koje trenutno imam kod sebe? Kao u Clash Royale-u. Jedina okolnost gde ovaj koncept smatram korisnim je kada u odabiru biljaka za level imate onu opciju da jednokratno iznimite biljke. Ali i to se svodi na to da li će da vas usere. Svestan sam toga da sam sada verovatno apsurdno pojednostavio dvojku. Ali takođe mislim i da bi zalaženje u neke dublje detalje bilo jako nepotrebno. Verujem u to da EA nije toliko mešao svoje dupe gladno novca, da bi igrica ispala još bolje. Naravno, ne kažem da je sad loša, mislim. Ima zombi kokoš. Ali PvZ2 čak i nakon 10 godina dobija redovne update-ove, što je bar za neko poštovanje. U 2019. i 20. je EA izbacio svoj soft launch za treći deo Tower Defense franšize u SAD-u i Kanadi, kao i Rumuniji, Indoneziji i Filipinima respektivno. On je također bio ekskluzivan za telefon, što znači da već 14 godina nismo dobili novu PvZ Tower Defense igricu za PC. Neki od vas koji ovo gledaju ni nemaju toliko godina. Koliko ti imaš godina, izvini? Ja, 4,5. Pogledajte ovaj interfejs. Lično, imam nekoliko pitanja. Kakvi su ovo 3D modeli? Zašto sunca imaju one-to-one vrednost? Zaboga, zašto je igrica u razmeri 4:3? Taj soft launch je prošao toliko loše da su se ljudi okupili ispred sedišta EA-a i počeli da ga gađaju paradajzom i penju se po zgradi. Čak i Donald Trump bio tamo. Šta? Aha, to je ipak bio neki
drugi događaj. Moja poenta je, ljudima se nije svidjelo ono što su dobili, tako da je EA povukao svoj PvZ3 sa Google Playa i Play Store-a i ostavio poruku na sajtu u vezi sa igricom, te je u septembru 2021. ponovo izašao soft launch za PvZ3 i zapravo je dosta stvari bilo popravljeno. Međutim, nakon još par eksperimenata u 2022. PopCap se više nije oglašavao po pitanju PvZ3, tako da ostaju pitanja, hoće li biti novih mehanika, biljaka, art styla, da li će igrica ostati ekskluzivno za mobilne uređaje i da li će uopšte izaći? Izgleda da će vreme pokazati.